Mi se uključujemo i molitvu za sve naše pokojne iz ove župe u Kamberi, za sve življe, za zdravlje, za mir, slogu i ljubav među obiteljima, za sve bolesne, da ih Bog olakša muke i da ih izvede na pravi put da ozdrave. Danas na treći dan ove duhovne obnove sam rekao da ću govoriti o jednoj aktualnoj temi, a ta aktualna tema zapravo govori o ovisnostima. Ima više ovisnosti koje uništavaju naše obitelji, koje uništavaju društvo kao takvo, koje uništavaju zajednicu kao takvu i crkvu općenito. Prvo bih nešto kazao o drogi. Često današnji mladi se upuštaju u različite avanture i često i čini nekakve stvari u svom životu koje zapravo ne bi htjeli učiniti, nego onako iz svoje znatiželje. Pa tako kada se mladi okupe na nekom tulumu ili po nekim kafićima, tako onda daj mi da probam, da vidim šta je to, kako je to opojno sredstvo, da probam ovo, da probam ono. I onda kada to probaju, naviknu se na to i onda organizam ljudski takav kakav jest, traži nešto jače, traži nešto više. I onda sa tih lakih opojnih droga se prelazi na jače droge, jače i često to svršava jako tužno i žalosno smrću. Danas su čenakula puna diljem svijeta mladih osoba koji su oboljeli od droge, koji su konzumirali drogu. Dosta je danas puno bolnica mladih osoba koji se liječe od te pošasti, a zauzvrat imamo kod kuće razorene obitelji, probleme na sve strane i razorene čitave zajednice. Jedne godine sam igrom slučaja radio u Čenakulu iznad Splita, u jednom Čenakulu, i sa mnom je bio jedan Slovak. Meni su dodijelili toga Slovaka da radim sa njim. I sjećam se dobro da mi je taj momak, kada je pričao o svome životnome putu i o toj drogi, ja sam mislio da je to samo moguće u nekim filmovima. Da to jednostavno nije moguće da to jedna normalna osoba radi što je on radio. I on kaže meni, jest, sve ovo što ti kažem, ovo je istina. Čak je tu dolazilo do takvih teških situacija da je htio ubiti i oca, i majku, i sestru. Da je raskućio sve svoje, ukravši te kartice, a roditelji su bili jako imućni, pa oni ne znajući je sve potrošio kupovajući drogu, časteći druge, i uništio je svoj život. Na kraju sam dolazi u to Čenakulo da se liječi i biva u Čenakulu 5 punih godina, za koga svi garantiraju da je jedan izliječen, super, dobar momak. I on kaže meni, ja odlazim svojoj kući, odlično govori hrvatski jezik, odlazim svojoj kući i kad dolazi kući, negdje je stigao oko 16 sati popodne, 4 sata popodne, navečer se sastao sa svojim prijateljima i opet upao u drogu. I kada se ujutro osvijestio, došao sebi, sjeo je odmah u auto i bjež natrag za Split, za Hrvatsku u Čenakulu. I dan danas je dole u Čenakulu godinama, jer jednostavno kada pređe one zidine, kada negdje ode, on jednostavno nije sposoban više razmišljati, toliko je to čvrsto, toliko je to jako. Imao sam nedavno jedan slučaj jedne djevojke koja živi u kući sa svojim roditeljima, koju malo vozi hitna pomoć u bolnicu kad se predozira. I ja dolazim kući, ja kažem njoj, pa šta je više, jel ti vidiš da ovo ne vodi nikuda, da ćeš uništi svoga brata, svoje sestre, sve uništi, pa može li tebi se doći malo u svijest da to prekiniš, da ne činiš to, a ja ću učiniti sve da te smjestim u Čenakulu i u bolnice, samo reci. Kaže ona meni, Pater Kristija, meni je sasvim svejedno, ću ja ovo neću. Tako da je ta droga toliko zlo koje je uništilo mlade živote, koje je uništilo obitelji, koje je razorilo obitelji. U Zagrebu jedna majka živi u jednoj vili i kaže, ja imam sve, ali sam nesretna, jer moj sin i moja kći ne znaju šta će od novca i nevista.
i lutaju svijetom i drogiraju se, a ja djecu čuvam i pokušavam ih spasiti. Mi nismo svjesni šta je ta droga. To treba u temelju sasjeći. A jedino kako se boriti protiv te droge, to jedino roditelji mogu vidjeti i primijetiti na svojoj djeci kada imaju malo čudna ponašanja, da su upali u nešto što ne valja. I druga stvar, bolje da u crkvi vise svaki dan od jutra do mraka, da kopaju bašću, ne znam ni ja šta već da radi, nego da hodaju i lutaju gradom i upadaju u različita vrsta društava. Druga stvar koja je veoma teška, a spada u ovisnosti, jest kocka. Kocka je razorila mnoge obitelji. Ja sam često volio igrati karata i dok sam bio u jednoj ovim bosanskim brdovitim župama, onda kada padne snijeg, jednostavno je sve zablokirano, nigdje ne možeš otići. Pa sam znao otići kad me zovnu na remiji, da igramo remija, ali nikad nisam dopustio da na tom stolu stoji ikakav novčić. Zašto? Zato što imam jednu traumu iz djetinjstva koju se i dan danas dobro sjećam. Nakon rata, ja sam čitav rat proveo u Sarajevu i dole sam bio ranjen i pretučivan i gladan i svašta, i kad je rat završio, moji roditelji kažu sad ćemo ajmo malo se maknuti iz te sredine i da se oporavimo. Došao sam u rodno selo svoje majke dole kod Ljubuškoga. Jedno ujutro kada sam krenuo u školu, vidim čovjeka kako ulazi u jednu kavanu u Birti u Seosku i parkira najboljeg Mercedesa ispred te kafane. I navečer kad smo mi igrali lopte i krenuli svojim kućama, taj čovjek sljedeće, to auto je tu stajalo, a sljedeće jutro kada smo mi krenuli u školu, da isti čovjek štopa. Kažem ja njemu, pa zar vi niste imali ono najbolje auto, rekao čudno mi da štopate. Kad jesam sine, ali sam ga jučer izgubio na kartama. Tako da ta kocka može izazvati takve stvari da se raskuće čitave obitelji. A to se kreće, vidio sam pomalo i po Hrvatskoj i BiH. Ove kladionice, ne znam, ove utakmice, pa se uplati, ne znam, par kuna, par eura, par maraka, pa tamo čisto iznatiželji da se nešto dobije i tako, kao neka vrsta igre. No ljudi kasnije prelaze s toga na one poker aparate, pa s poker aparata na druge stvari, jednostavno se zaraze. I onda se na tim kartama u toj kocki stavlja sva imovina. Netko stavlja kuću, netko stavlja stan, netko stavlja novac, netko stavlja sve što ima. I čovjek tu jednostavno ne razmišlja. Zašto ne razmišlja? Jer misli da će u toj igri dobiti. Možete li vi misliti kakva je to pamet? Da si 40 godina radio, da imaš jednu ogromnu vilu na moru ili u Zagrebu ili ne znam gdje već, u Dalmaciji, i da u jednu noć izgubiš sve zašto si radio 40 godina i kasnije ne možeš povratiti. I onda ljudi opet upadaju u te igre, igraju, ne bi li to povratili, niti mogu vratiti, gube još više. Kod nas u Sarajevu imaju poznati takozvani šibicari. I kogod dođe u Sarajevo nasjedne na njih, zato što njih ima u krugu, jedan igra, još petorica u dogovoru. I onda čovjek uloži velike novce, misliš da zna gdje je ona kugla ispod onih šibice, a nikad ne zna. I odmah ko dođe u Sarajevo mora izgubiti na tim šibicama, ako ga neko ne upozori. I dakle, to su te stvari, te ovisnosti koje razaraju sve živo. Razaraju. A ja gledam današnja djeca, osobito na zapadu, oni kada ne rade, on traže novce od svojih roditelja, pa daj mi za ovo, daj mi za ono, a roditelji, ne razmišljajući da bi njihovo dijete moglo upasti ili u drogu, ili u kocku, ili bilo šta drugo, dadnu im. Ali s godinama se onda vidi kakve su to stvari, kakve su to teške, a pogotovo kasnije kada čovjek uđe u mirovinu, a ima nešto stečeno pa ne zna šta će od sebe, onda upada u različite vrste gluposti. Treća stvar, alkohol. Alkohol je razorio mnoge obitelji. Mnoge obitelji je alkohol razorio. Zašto?
Zato što je nekakav običaj u našim selima bilo gdje diljem Hrvatske ili BiH bio da žena bude kod kuće, ona se brine za djecu, ona kod kuće radi na bašći, a muž je taj gazda koji radi negdje u gradu, to onda sjedne u kafanu, nabije se, pa dođe kući, pa kada dođe pijan kući stvori probleme u kući, pa istuče ženu, pa istuče djecu, pa glumi gazdu nekog, a oni jadni svi moraju gledati u njega, trpiti to njegovo, jer je ovo netko i nešto. A taj alkohol toliko u čovjeku poremeti funkcije, poremeti pamet, da jedan čovjek više, on ne bi to htio raditi, kad se on otrijezni, on se ispriča, on je potpuno drugi čovjek, ali jednostavno tad je kasno. I onda ljudi iz dana u dan malo više i više konzumiraju dok ne postanu ovisnici. U alkohol ljudi upadaju iz raznoraznih razloga. Neko radi problema, jer ne može te probleme riješiti sam sa sobom. Neko upada, jednostavno drago mu se napiti. A neko koji je probao malo pomalo, jednostavno ušlo u krv. Kod naših starih ljudi je bio običaj ujutro na uranku da popije jednu lozu, kaže ovo je dobro za cirkulaciju. Sad je problem kada poslije te loze još se jedna popije do podne, pa još jedna pokoručka koja pivica, pa kasnije koja pivica i navečer ni za šta nije više taj čovjek sposoban, ni za posao, ni rad, nego samo da terorizira obitelj i da tuče obitelj i da uništava. I sada kada mi pričamo o ovim stvarima, ja uvijek, kao što sam rekao, pričam prizemno da svi razumijemo, to je možda malo smiješno, ali ko je u kući imao oca alkoholičara, brata, pa i majku, zna o čem ja pričam i ko je žrtvu prošao i koji je teror prošao. Ima još puno ovisnosti u našem životu, ali droga, kocka i alkohol, one izravno uništavaju i društvo, i zajednicu, i obitelj, i župu, i sve. Današnje, u novije vrijeme, vidim jednu ovisnost, a to je ovisnost interneta. Kada djeca dođu iz škole, onda sjednu za taj internet, pa se mogu onda povezati sa drugim igračima i ne znam, po čitav dan igraju neke igrice, onda ima taj Facebook, pa Skype, pa ne znam nija šta već tu nema, i onda jednostavno ljudi sjede na tome kompjutoru. Sjede danima, satima. Prije je bilo nekako drugčije. Mladi ljudi su radili. Gdje su radili? Radili su na njivi ili išli u školu, ne znam nija šta već. Svo slobodno vrijeme se trošilo na košarku, nogomet, trošilo se na pomoć oko crkve, a sada se troši da mlad čovjek sjedne u 4 zida, rastvori laptop i igra i postane jednostavno ovisnik o tome internetu. Internet kao takav, kompjutor kao takav je jako dobar. Zato što mi možemo kada ukucamo na Google naći važne podatke o svecima, o klimi, o atmosferi, ne znam nija, o političkoj situaciji, različita mišljenja. Ali sjediti bezvrijedno za internetom, to je jedna čista ovisnost koja je smio kazati bez ikakve uvrede zaglupljuje. Postoji još mnogo drugih ovisnosti, još bi naveo jednu ukratko, a to je ovisnost mobitela. Ja sam jednog svećenika starog Austrijanca pitao davno, pa imaš li ti mobitel? Kaže on meni, 60 godina ga nisam imao, šta će mi sada? Ja kažem njemu, pa dobro, ali ne možemo te nikako dobiti, trebaš nam i to. Kaže, ne zanima me ta sprava. Danas kada malo mi razmislimo o svemu ovome, u ovom stoljeću u kojem mi živimo, u ovom modernom dobu, sve ti nešto treba za normalan život. Treba ti auto za normalan život, treba ti
mobitel za normalan život, treba ti internet za normalan život, sve ti treba. I naravno da treba, i trebamo biti moderni, samo se trebamo znati pravilno koristiti tim stvarima. I zadnja stvar o kojoj bi još nešto kratko rekao jest ovisnost novca. Sveti Franjo Asiški je rekao da je najgore zlo koje postoji i novac je nazvao izmetom, da je to novac. I sigurno da je tako. Ali mi živimo u jednom vremenu gdje bez novca ne možeš ništa. I evo, primjera radi, putujući do ovdje iz Minhena sam putovao vamo, ja ne znam na šta, ali sam potrošio preko 300 eura. Valjda tamo mi sok žedan, valjda hoću nešto pojest, pa mi se ne sviđa ono, pa opet žedan, pa dole siđem, tražim opet nešto hoću popiti, pa hoću neki slatkiš i čovjek na to i ne gleda. Da nemaš novca, ne bi mogao kupiti. U Hrvatskoj gledam, izađeš iz kuće, nisi ni ušao u prodavnicu, potrošio 100 kuna. Kako? To vas da nekakav porez, neko djetet, nešto pita, kupi mi sladoled, kupi mi lizalo, ne znam ja, čokoladu, ono, malo ušao si unutra, već ti 100 kuna nema. I tako je to. Bez novca se ne može živjeti. Samo taj novac ne bi smjela postati čovjekova ovisnost. Zašto? Prije neki dan sam kazao, ko ima, daj Bože da ima 1.000.000 puta više, ali da ne bude sad kao hrčak, da to sve zgrče sebi, nego da i drugome pomogni, da i drugome dadni. Džaba ti sve ako ti uživaš. Ne mogu ja novcem da ja sad evo ovdje imam $1.000.000. Ja ljubav nečiju ili nečije poštovanje ne mogu kupiti. Ili si čovjek ili nisi čovjek. Ili si dobar ili nisi dobar. Zato ta ovisnost o novcu samo zgrči, misleći da se nešto postigne, od tog nema ništa. Jedna obitelj, austrijska obitelj, sjećam se prije 15 godina, je došla u jedan franciskanski kloster, jedan franjevački samostan u Austriji i taj djed i baka su rekli dajemo od sebe tadašnjih $2.000.000 maraka za samostan. I frati su onako izgledali, nisu bili jasni o čemu se radi. A on veli ovako, ja sam čitav svoj život bio loš čovjek. Istupio sam bio iz crkvi. Druge sam ismijavao koji idu u crkvu. Svoje radnike sam ismijavao. Pa i tako reći da sam ih i tjerao da više radi nego što su trebali. Neke nisam nekad ni prijavio, neke nisam ni isplaćivao. Sve što sam radio u svom životu. Lutao, hodao svijetom, ponižavao drugi jer sam imao novca. Sad kada sam došao u 82. godinu vidim da ću umriti. Rekao je liječnik, još malo. Ne zna se kada, ali još malo ćeš umriti. Sad mi je došlo u pamet da sam ja stvarno bio loš čovjek. I sad ovaj novac, ja ga imam na računu, ne znam ni ja koliko. Meni ništa ne znači. I evo ja dajem $2.000.000 maraka za samostan, ostalo ću dati sirotinji, da vi obnovite ovaj samostan, da obnovite ovu crkvu, da vi, fratri, možda imate u svojim sobama svaki krevet, da imate toalet svaki. Eto, ne bi li mi Bog nekako oprostio čitav ovaj moj život ili ne bi li mi pogledao na mene. Zato, sestre i braćo, na današnji dan, na 3. dan ove trodnevnice i završetak naše duhovne obnove. Prvi dan sam pričao nešto o molitvi, drugi dan o obitelji, o crkvi, ulozi svećenika, danas o ovim ovisnostima. Poneste u svojoj glavi, u svome srcu, u svojoj duši ova razmišljanja. Pogledajte malo i zavirite u svoje srce kako je svaki pojedini od nas. Mi možemo jedan drugom slagati. Ja mogu sada, ne znam, ovdje glumiti nekog sveca i to, ali lako se to prokuži, ko govori iz duše, ko iz srca, ko ne govori. Lako se to vidi i sve. Pa eto mi zavirimo malo u svoje srce, zavirimo malo u svoju obitelj. Nemojmo gledati drugi obitelj. Jedna teška ovisnost koja postoji u hrvatskom narodu, a teški je grijeh, to je ovisnost tračanja, ogovaranja i kleveti. Zašto? Zato što svak misli da može lijek dati svome susjedu i svome komšiji, komšinici, da može
da može on njega izliječiti, a ne može sam sebi pomoći. I svako misli da zna bolje od drugog nego on što sam zna. Pa bi svako u svojoj glavi napravio da je moj susjed Jozo, da on sad ujutro treba mene doći, pa pokucati, pa pitati trebaš li novine, pa treba li pokuću vrati, više on to ne radi, on to nije dobar. Pa onda svećenika bi svak stavio u svoj okvir, pa neko hoće da je razgovoriviji, neko hoće da je ozbiljniji, pa nikad nikome ugoditi. I onda se to sjedne u skavu, još ako se nema nekog posla, pa se onda privrće, preokreće i tako. To su ti tračevi kada neko kaže, a to sam već rekao, nije to neki grijeh, to su teški grijesi. Okrenimo se mi sebi, svojoj pameti, svojoj djeci i svojoj obitelji. I zato ovaj treći dan, neka to bude kratka poruka, s time krenite svojim kućama, nakon ove svete misije. Evo ova 3 dana smo o svemu razmišljali. Malo ću zaviriti u svoje srce, malo ću zaviriti u svoju obitelj, malo ću zaviriti u svoju familiju. Pa ću postaviti neka pitanja. Kakav sam otac, kakva sam majka, kako radim na poslu, jesam li doista dobar čovjek, jesam li šta mogu raditi više za crkvu, jesam li mogu šta više pomoći. Idem li uopće u tu crkvu, znači li Bog išta u mom životu? Borim li se protiv ovisnosti? Kada vidim da neko uništava svoj život, jel mu to kažem ili kažem neka sami sebi kriv. Eto, sestre i braćo, ja sam nabacao ovih razmišljanja, a sad je svakome od nas. Hoće li nešto učiniti nabolje ili neće? Ali na pameti uvijek ovo trebamo imati. I ja i vi. Možda već danas, sutra, prekostra, za 20-30 godina. Pred Boga će dati svak račun. Amen. Vjerujem